ole kan Mizo history pakhat poimo tak main kan beng intiwar le lokang o chuan in ngai thak tak tak ma in like le subscribe khamin lo me sakeu don ya a Mizo hmeichhe motor khal thiam hmasa ber nurse ni bok piket han siami of durtlang chanchin in ngai thateng o ro pui khop mai Mizoram chunga hmeichhe motor khal hmasa ber shim chu zo sap mi Scottish mi doctor parul robat pipui kan ti khani a sangka zakwa somnga panga malamin zip tepo alo khal to de yani chuan pipui vek hian in durtlang hospital Wales Mission Hospital ani lai tepo khan mission venga clinic tepo alo nei thina health department a thok staff te phur khan in alo khal lo to thina ni ti chuan Mizo zinga Mizo fa nge mei hmeichhe motor khal thiam ma saper chu piket han siami ani a kumsang ka zakwa somsari pathuma dei to khan tunua minister lo ni to putlang ming thanga kha MVI ho tu ani line driving license azudila mase putlang ming thanga hian all India driving license ania meichhe ta na theilo alo ti bura wangin license nei lavina omta charani lanar license ero anlo pe shama ti chuan motor chu sangka zakwa somsari pathuma tingin akhal ta wang mai reu zuknia Mizo hmeichhe motor khal thiam masadanga chuan nursing superintendent po lo ni to pibiak nungi po khal thiam ma sapolan soyania sangka zakwa somsari chobor vela lo khal to ani ome pithan siami hian amotor ma a learners license ne ni wangin learner sign LT alo tar theng hil thina voi ni lai town police ten an man nge ni town police in an mana puisa choitir theina an nei silo wang hian magistrate ma an hrang nge a hete thunei tu pupilani thanga IAS bank thlengin warrant tepo an thon chuak nge ani angai damna sang berin cheng som ngai nan ngai dam ani learner license ane atanga akum som pathumna sangka zakwa somret paroka driving license pa ngai anei ve chawani